Apo! 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 Ma'am Juna! Ma'am, room worker ta! Shopee delivery, ma'am! Ma'am, nang bagamalam! Apay, dahil mamatin, sir. Ma'am, umay ko lang i-deliver. Dagiti parcel mo, ma'am. Dagiti order mo, manin. Online, madam! Ma'am, i-receive mo dati parcel mo. Tanay, tatayap mo nga, kalkalinduusan nga, nangipalpalakad ka, dagito nga baka. Ay naapaw, kalpasan kayo nga nag-order itinwang, idi na palabas. Tata, baka Martin order yu ti online. Hanya di ko nakanya ma'am, hanya tila orderan ti online. Ay na, itata baka Martin order mo. Ay naapaw. Baka. Sir, awan tinorder ko nga baka. Ay na, madam. Anya nga awan. Bakaan nga sak day, sir. Talaga, awan in-order ko nga baka, Ay na, sir. apo ma'am. O, kitaam na eh. Dito system eh. Jonah Ducos. Sige yung adya ma'am. Unsa Purok sa isbalagbag. Unsa Ay. oy. Duwa nga piraso nga baka. So day tuyain. Iso nga si kaadya ma'am. Awan ti sa bali nga agorderin. Ti baka. Ay na, apo. In-order ko nga baka. I-cancel mo day ta, sir. Ang paing nga ti planong ma'am. Agarambid ka ti pasto dito yung balayaw. Uy no, agaramid ka ti sol? Ay na, apo. Pwede lang order yan. Ala, sir. Ang nga sak nag-order dito. I-cancel mo, sir. Awan in-order ko nga baka. Ay na, sika nga talaga ma'am, ti makin order dito, nakalawlawag, DJ ayan iti system ni ma'am. Awan talaga in-order ko, sir. I-cancel mo latan, sir. Ay na nga mabalin, hanak nga tumang tanggap ti cancel ma'am. Nakalawlawag dito, yung si kayo ti nag-order, kinduwang ka baka ti order yaw. Ay, awan nga talaga, sir. Duuray kitang di cellphone ko. Ay na, apo, bayadam kiti dito yan. Ay na, apo, tatayak pa yung pagpakarigat nga. Agugugkor ka dagito yung nga baka nga order mo no nya gamin tinakan yung nga order ti baka ti online nine. Ay na, nakaregregat iti agi palakad ti baka. Ay na, tano may deliver lang kanya. Nya ata isublik manan. Ay nga mabalain. 100,000 ma'am, 100,000. Awan talaga in-order ko nga baka, sir. I-cancel mo. Kino-corn beef di order ko. Ay na. Apo, ma'am. Baka di man binasan dagita description dagita in-order yan. Ay na, apo, baka nakabasa ka lang tibip iso din check out ma'am. Iso. Ay na, apo ma'am, datatikon ko nakada kayaw. Ay na, nakasursuro kayo lang ag cellphone. Tila pinpindutin yon, tila orderan yon ti online nine. Ay na, apo, hanggang mabalin ti cancel. I-receive mo dati parcel mo. Ala, sir, awang pagbayad ko. Ay na, apo madam. Iyo tangam ma'am, iyo tangam. Ay na po, hanggang mabalin ti cancel. Anak ko mo awat ti cancel ma'am. Kinawan ti kwart ma'am, kinawan ti pagutangam. Agya ko kan ti ormot mon madam. Nya. Ay na po. Tilan to mo order yo ti online. Receive ma'am. Ay na po. Isarag ko dito baliyon. Ano? Ay, hanggang mabalin ti cancel. Ilistalat ang utang mo, nakaon, nagsubli akto na bigat. Ay na po, kitaan ma'am baka to na bigat, adaman ti order ma'am. Baka di sumaran mong i-deliver ko to, ilipante, winoday na surain. Ay na po, maulawak, Mildred.